OKFM 101.7. Kwabena Ofori a reporter ma despitemedia Eastern region. Na ye ne Kwabena enhwe enkombo. Kwabena Ofori memoache. Bra Kwame na Joso. Na wako de. Obo ade adom na won so dim. Boko na no mi hu picture why ye kes na dey. E dey no wanya di sa no. Wa do mi hu ye no wa ye fine pa. Me dey photo dada kra. Na me hu asem bi wo the daily searchlight. Bloody mayhem at mining site at Akyem Akokoase. 4 Chinese miners shot during robbery raid. Ochema was say chese de esi won ani enyan Chinese fo aye adwuma. Kofo bi aba ho se wo mu ba be wia wo mu gold ni niema ama tututu aka ama Chinese fo. Wo mtinyi troka kan nipa nan ya bo mu tuo. Enkomo eti sen. Bra Kwame enna no efi ada no enwe be se no so de ko no wochimu ho no mo na yenya sa enti eni fi ye Akyem Akokoase. Akyem Akokoase no ewo ofuasa ye bi constituency anase Atimansa district. Ho no mo na asemi esi ya Chinese mining company bi a ho me kan ho kra na obokopa ho ntuma obubo jadata wo Akokoase pa hontoma nti minimum pa yi na Chinese company ni di no Jiangxin Industrial Mining Company Limited if anywhere better no so na yenya nti yese emrantie bi anase yenya hu omo so omo ye emrantie anase omo yesi nemum ebeka so omo ye mabunu a omo kita atuo aboremu wo mining company ye wo Akokoase na omukọ enumere no na ye nkomukọ ya ne se omukọ pesika anase omukọ robo wo omukọ wia wo nenso Chinese foi se de pipa no de betu mu se nipa nan no se ukomu a omunye nipa nan sa ye nipa mienu na empropria de betumi aka confirm ye si ni pise etuo no aka wo mu omumienu nyina so ye Chinese fo na ba kono ne di no we de wani mu ade anche bi nenso ebe kan ne sa ebo ne ntohwem ne hwa no abon mu ama etuo na bom ama abamienu ni nyina wo hwɛ sɛ de be ma ekempa a doctor for hwɛ sɛ bi on be bo anama wotinya ne nkwa ɛna fe so ne nan nipa ko ya etuo ni kan ne hwa mu na no ɛsa bo ne nan ama ne nan no na kyerɛ ano odin afenso ba ko kan wono so Chinese no no so etuo ne kan ne firim na afenso ne nan ya ekọ fom ekọ broni beka se ne uncle no no tese atete basabasa me nyimi se ne hoto ni mpo a obetimi e bia nanti e bia ombetwa ne nan no na se obeyisu kroche se sanza no odin pa na unya ye koye chikakra sa particular mining company wa bra na omoba Akyem Akokoase aba bepe gold otu ho no na so be mining na community ne so na community ne impresso kura ma eno no ekoye ye bebre ama Ghana ubia tibi na omo chese nya de se ombe pnama mining company no na sa Chinese for wa mo ade ana Ghana ni bi dia ana akofo omo beye ana partnership we no China for no buy nenso enkrata so be China for nenso wa minu mi oni nyina yeni said the bi o no mo bibini no wa cheda de nanimu asie na wo de nti esi ade ntimi kan si ni pise bibini de nemu China for no omo na omu din wo enkrata so chese omo na omu tu good wo ho no eti said na me ka no some omo buy na o man for ne ntene eti omo pamu wo mo kra ma eno no tututu oni we nyina ba mu ani nyina akode adin wa bra empenifo mineral company anase Ghana Minerals company eba ya omo be hwe ene omo tena ase na eja omo kai na enu leki na omo ehye ase se omo betu gold no bibi se ya ko so pepepe mankofo a ebepim ne niso antimi anhwe omo enhu omo afomamba omo so omo kotohye omo so saa nenso ene de nyame sefi a etu anka obi a nenso omo esesa omo sika koyi na enanu fia da yi die wo hwe etu a akeka China for mienu na ebi omo dempa na tese ano odin empo
almost Africa. Cabe 10,000 Ghana cedis be almost a sadikoy. I think so. You're saying an entity, you mean confirm if you see idea. Then we said the yan into almost actually say go back. There's a two day almost first mining company or no more. Black one, which share said a true Akasa, a China from Unina or Munine, not Bema Pie, to a can show and not as a walker, and yen pa. Na one bedi sabon fi me one exact me aka wom Abati me ya me no ka say die nya de say omunsa aka obia ana so mahu obi de omunsa tena no so say we kan ho ana say we kan ho eti say de obi e kan no say de omo kan say am robbers no yentimi nsi ni ti say e am robbers say so to trafo bi ana say nkofo bi na be omutiri mu po e say e be kwa ko yes a dwumadi no wo e ho de enya de say a police for anase kuruma no anase China for no a omo etugo do no omo otimi identify will be say asemesi anase obintimpo ka ho yeah and ya no afọ ohun isu yi why you bra kwa me mati cause abra ye bo hwa mutu yi Medas bye bye o be hwe Chinese ni be ma wo kamu pa ye pam me tori ya bra kwa me ni nyan oh arehu Mami na wase anobe. Yo. Mesme da se pa nipa mutin nkan ye Kwabena Ofori amanfo. Woton krefi appointment mo ebre despite media. OKFM 101.7